Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Hati-hati jencung padu Tony titik teman tamare. Ban kambiang syuk-syuk ki surok naga benta ka jinge seng sinot sepngi ke banlong ha ka balang sakwang ha ka snam arajar pusan. Hu MLA ka mau kerwat ubak renik ton el tongkhar menta ka sngi pratrik luber arajar pusau. Ulihir jurep ikite ki surok haringkat ka jinge don lang ki officer na katanat PWD ki menteri jangka shnong pendan sakwang bat kirang ba balang lambat kiri orang ba jangka shnong. Ha kini ke jing hiar jurep ubak renik ton ula pen pau ke jing sngongu ya ka sarkar jela ha ka baklala ban pinbo skim hadu nyoklur hende ke jing he palat jangka jaka ka bahap pen kre ya artli ki shnong kini ka nyoklur kampak dap na madang bon ki surok kim palat ban pen poi kat kum ke jing mang ula pen pau pi kedang don bon ki surok ki bedang don kam ki bahap ban pendap kum tau lo ong bu un se kendo biang yo minister jangka PWD ban pan sanction biang kana ke jing tray kini ki surok kan long ka bajop kena madan tu kawit mirre la kun mo sindon madan on pedru hete pi karam kami to surok guru hate wa tehni la sa ne we ne la kun mo ne ka la ne mo te apa mo kalau eno pa la biang construction la biang pa o yene kan mo bete so tak sen dia kan to kan to kerundok kilometer rasta Kete nama kabet turning ane klau batku ane. Apor baci di sorbe balik. Wan hagen negasnong sakwang bat pendan sakwang matagasngi rengkap barki officer na kapludi don hne SDO balaso don ru GE jungi bape ji gede surok hne sakwang pen sakwang ban pe tentang ni perkra ya kasino kabalong ha 1000% ti sukun ban ui ba jingtre kila ya ha ini jingtre kiba la yo sanction kila ya tre kontraktor tere kidang don sakatu karne pade ki surok ki barang don kam matre kam tam kini ki surok ki posnong internal road ha ka bakaron kam ban snap ha ban sengrong di surok posnong te gedon hang ni da kata ka sim jong kajing ya sim khia na kale kirang posnong kidon berakungut ki menteri na kale menteri jong ka sakwang bat na kale menteri jong penan sakwang kidon lang bat ni da ka bakun paw kita kaji sim lang kaji kle banyu I bakaji perkara krum kan long ka ba ya baik ya jamte kam tam jing persuthu I try jaka hak bakinya ai na kam tam sna surok isko ban ai kuble ke sarkar ya ka bagi don hak bakal ai ke sanction na kam ta ka kaji perkara ke sinot na du nusna meladap ila yo kamban nyo kulur tam barkajing tre mata kala ya chat tre kini te la kala rek amount ka bahe andre ngi yang nomor bakasnong ka bahe artli gisnong kat ya kaji seng sinot te inang non kampun ki surok ek banyo pentre ak bangali on ta barki di officers ngira suku anu surok ka kham don kam ya ka ba kham don kam ban ya keren kerpang ya minister in charge ka peludi ban yo ai sanction kerpang nam tak ni jitre kon kam langi don kam shibun teringi persen yo besar yang estimate nak kapta kini ki jaka ki pengen sko don kam taman pen he ek snong ya kena kasurok kabal don lepa kasurok ka penden sakwang nadu nang tai na podum no ha sakwang baya sakwang surok ka barnet tinggi tu makaron kam haruk ta tai jipne tinggi apa ya jumud kat kini ki officer dak jipne kat jong kino punya snong dia tahu patung ka balang nang ne na sakwang ha ka bangi li apa jumud bangin sna sakwang estimate nalor kini ki balkan lepa hak bangi persyang mele budin pada ki lenti kumba kalalong kaburom ka ji seng sinot ka bahe ha jakram hakabaki kali ki bawan komsim don ke sakut baro kila yaj bet kila yaj suk pan pai sila ke jong exam ikmel ti bagan ke sang hana sakwang ro kan long kumta da ke sim khia lang jo ke department kaptam nak ludi ban pesna ki surok ban mi pat chawai ikmel ti bakaram don ke sakut jong pai ba ko ban ke sina storik ba ko sina ba kuma pilamat ha ke sang hajakram hakaba pila poisuk paisanya ki kisam ikmel ti bagan ke perkre ke sang hana sakwang kan long kumju hakaba kanam don ke sakut ndeki pai ba ke poisuk jong kisam bagi pai hadin balawai ke sang sina tang de
tangkup dah isu.